Hello guys, ngasi amuk pudun lakchriba topic asi Vijayanagara Empire Part 2 mamangi video adugi makhani matam sida Vijayanagara Empire established tawba matam sida North India da Babur Mughal in to Babur amadi South timer gi matang da Babur na panba matam ni matam sida ni khoina Vijayanagara Empire asi established tawkhibasi South India da masi adugum laba Vijayanagara Empire du lori aduni madudi Mughal saknairaba mapang kalaba Mughal gi ningthau Babur masabangna greatest king amani haina lauthoklam kanabu Krishna Devaraya ningthau ni Krishna Devaraya haibasi Vijayanagara Empire ki hojik haurasi ahanba maktada ningthau oina palamba Vijayanagara Empire ningthau atu kanano haitadi Harihara I Magna 1336 tagina 1356 po palami aduga mag si ahanba ningthau ni first ruler of Vijayanagara Empire ni Magna Hoysala dynasty bu annex tawraga Vijayanagara Empire si chautholambani dugi matungda Bukaraya maki brother Bukaraya na 1356 tagi 1377 bo ningthau oina palaga Madurai Sultanate pu destruction tawraga pura South India da Vijayanagara Empire asi sandoklamki di North India da Tughlaq ki matungda Delhi Sultanate Simharaja tarakpatagi Vijayanagara Empire ki hek mathakta Bahmani Sultanate asi mapang sum khalami amadi Vijayanagara Empire bu chautholakpa matamda mahangna atingba piraklami haiba Bahmani Empire asi ki khanaba si bukaga khanaba hawlami aduga sahi sama century ama haibadi sahi sama chatharami khana sina basi masidi yamna nungaiba wari ama lei madudi Vijayanagara Empire ki ningthau Devaraya se Bahmani ki ningthau Firoz Shah Sultan mahutta yamna maithiram yamna kare haja humiliating defeat am kai phangna ma maithiram hebko aduga maithiram matungna Devaraya si compensation oina magi machanupi ado Firoz Shah heba ningthau si ka magi machanupi duga luhongba tarameba aduga Bankapur haina territory amma se Firoz Shah Bahmani ki ningthau Firoz Shah ta piba tarami compensation oina Devaraya ningthau Devaraya na ko Devaraya ji kana tamda Vijayanagara ningthau ni adubu hariba thaudo adugi laman khombo ina 1420 da Devaraya na Firoz Shah Bahmani bo mung mathiba piraga magi lawkhiba compensation oina pikhiba lamjing do mung hanjalame ko Devaraya na ko hoji khanarise Bahmani Sultanate ki Firoz Shah Bahmani amasung Devaraya gi maraktani adugo Devaraya I gi matungda Devaraya II na mung mo silalami haiba Devaraya II haje Sangam dynasty mai lekhidana haiba Sangam dynasty quite powerful over ruler ni Devaraya II mahagi amna kramana power lege haibase thangnabe lebaki ningthau Sri Lanka gi Pegu Malaya gi haiba ningthau sing asi asina bawa report karameba hojiki Devaraya II je yamna powerful orameba Sangama dynasty gi neko do Krishna Devaraya II gi hek matungda muk apa obering thau ma lei khwai maroiba dynasty budi Sangam pundre Sangam dynasty gi matungda Krishna Devaraya haina KDR khangnei yamna ko haiba KDR je muk Vijayanagara Empire apa opening thau ni ma se kai dynasty ko Tuluba dynasty gi ni ma se yamna yam toina ni ko KDR gi matang nam khari yeng je huji Krishna Devaraya si 1509 da maning thau oibani aso ma se hui Mughal ningthau contemporary Mughal ningthau Babur gi contemporary ni Mughal ningthau Babur ko Mughal ningthau haidi Mughal bo hodok ki ningthau Babur do Krishna Devaraya KDR si contemporary ne ba haidi matamam da paiminaram ba haiba Krishna Devaraya gi matam jida hui gi history da zenith yoba ina male adi nam khai ji chen thungna awang ba phangba do adu oirame ba kanai matam da ningthau Krishna Devaraya haiba Tuluba dynasty gi following thosi matam da Vijayanagara Empire si magi zenith yorame ba ko yung matam sida ne hampi haiba Vijayanagara Empire capital lo adu kana compare to Rome capital Italy capital Rome do compare to me chakot pe chang si nungai bai chang si Krishna Devaraya si ningthau oirise yamna mati magol ne leba misakam masu oirame ba mahangna lan to matam man lusing adum changdini aduga soldier sing jodoi tadi man spare tawredana aduga sokpa yaw panba yaw su mana lusing bamna mako thala changlabani na man adum puning thawotui ba mai matam dani achauba on ba yam thoki ba haidi aduga haidi mai matam da wi Portuguese ki governor Albi Kukuru ko wama leibane ba ko do ma yam na pa maru friends na me aduga mai matam da Portuguese lakba hogi ba Krishna Devaraya matam ne Vijayanagara Empire da
गवर्नर पोर्टुगीज गवर्नर कनागा अल्बुकुर्क्यू कौबा अमा लेबा अदुगा मागा कई ओरमेबा मरुप ओरमेबा अदुगा पोर्टुगीजना कृष्णदेवराय मतेंग जो पांगबिरमी मांगना मंगोंदा लानमी को मतेंग कयामरुम लासोनम बिरमे अदुगी चार्ज लौरगा पोर्टुगीजना मुक केनोदा बटकोल फोर्ट अमा पकोलेबल नमसे फोर्ट अमा लानबन साजिलकबा हौरे पोर्टुगीजना को अदु हिस्टोरियन सिंगना कृष्णदेवराय से कईदम ग्रेट बिल्डर्स हाइदि मखल मखल कयागी आर्किटेक्चर का सार ग्रेट बिल्डर्स हाइनसु मोट पिएबको तो मार्ग से अतोप लाइक क्या ग्रेट आर्किटेक्चरल वाल्डर का है सब फायर में यदि मखल मखल की फजा फजा क्या माना सारंबगी नमदा कृष्णदेवराय से मांगना सारंबा टेम्पल सिंगी मनुंगदा साउदर्न गोपुरम द लेबा एकम्बरंता टेम्पल 188 फीट वांगबा से कृष्णदेवराय ना सारंबने को कृष्णदेवराय के मतलब सारंबने बा अदो कृष्णदेवराय से लिटरेचर इबरसु फावे को हिस्टोरियन सिंगना कृष्णदेवराय के मतलब से गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर जो हायर में मा मसाना मसु लेरि खरा इरमे बा खंगब्रा मा निरंबल लेरि खरा पल्लबदि यामना फावबा तेलुगु पोएट्री अमुक्ता मलयादा दुगो लिटरेचर अतोप अमुक्ता मलयादा से गम एसएससी गम रिगे तो एग्जाम हम तो हंगमने अदुगा लिटरेचर खरा सु इरमे माना जंबावती कल्याणम दि मदलासा चरितान सत्यबदु परियाना कहना मान लिटरेचर तो खरा सुमान खुद थारमी कृष्णदेवरायना मसीदसु नतना महांगना कनाडा अमसुंग तमिल की पोएट सिंगी हाई अईबसिंगी सपोर्ट मेमम फंगमेबको तमिल की पोएट मोगी माना सपोर्ट फंगमि कना हरिदास को हरिदासा अदुगा कनाडा स्कॉलर मलाय नारायण सुमा मांगोंदा सपोर्ट फंगमेबा तो यामना मरोइबा हाइतार एग्जाम तो हंगबा अमसु लई अस्त्य दिगा साइनको अस्त्य दिगा साइना अमा लई कइनो हाइलादि कृष्णदेवराय से मागी दरबार के मतलब दा माय मतलब दा तेलुगु पोएट निपान थमलमे दो स्कॉलर सु माई कोर्ट तेलुगु पोएट निपान स्कॉलर तेलुगु पोएट हम स्कॉलर क्या थममे निपान थममे मदु के को अस्ता दिगस को अस्ता दिगस से गाम तो हंगमनि को खंजेलको हाइरिबा मखोई निपान सिदा अस्ता दिगस हाइबा मखोई निपान सि मनम दा साउथ इंडिया की बिरबल हाइना खंगनाबा तेनाली रामा सु योरमेको तेनाली रामा से कय हाइना खंगनाबा साउथ इंडिया की बिरबल मासी साउथ इंडिया की बिरबल हाइना खंगनाय से कनो त मासी इंटेलिजेंस की तमत याम फावेबा याम हेसिंग मुनुपा अमने की पोएट्री को विजयनगर एम्पायर की आर्किटेक्चर